Turabasuje kandi tubaha ikaze inshuti mukurikiye Sincere Official channel yanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bigezeho dukesha ijwi rya Amerika. Kora subscribe tugiye dukomeza kubana. Dore amakuru twabateguriye muri aka kanya. Abakristo hirya no hino ku isi barizihiza umunsi mukuru wa Noheli ejo bundi ku wa gatatu, aho mu Rwanda hamwe n'abayobozi babo biteze Noheli yihariye. Ikintu kiriye twagombye kwibutsa abantu yuko ubutumwa bwa Christmas, ubutumwa bwa Noheli ni ubutumwa bwo kubwira abantu ngo ni muri cyo Imana icyubahiro cyayo, ariko duha abantu amahoro, duharanira amahoro, tuyarwanire, tuyashimikire, tuyagereho. Pastor Antoine Rutayisire wo mu itorero ry'Abanglikani ubu ari mu kiruhuko cy'izabukuru mu Rwanda. Inyigisho rero Kiliziya itanga ni zishingiye ku ijambo ry'Imana mbere na mbere. Umuzi ko abantu bakunda kuvuga nk'abasizi batinya amaso zari zisanzwe zizirana, mu gihe cya Mesiya zizaba zirebana muzbande mu mahoro rwose. Uyu nawe ni Padiri Pierre Claver Nkusi wa Diocese Gatolika ya Kibungo. Muri Nigeria abantu 67 baguye mu birori bibanziriza umunsi mukuru wa Noheli. Muri Zambia polisi yataye muri yombi abantu ishinja gushaka kuroga umukuru w'igihugu. Naho hano muri Amerika President Joe Biden yagabanyije igihano ku banyururu 37 muri 40 bari barakatiwe urwo gupfa. Amakuru arambuye ni mukanya gato. Amakuru tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi, duhereye muri Sudan. Umutwe wa Rapid Support Forces urwanya leta uravuga ko ejo ku cyumweru wisubije ikigo cy'ingenzi kirimo ibikoresho bya gisirikare mu majyaruguru ya Darfur nyuma y'umunsi umwe gifashwe n'ingabo za leta. Eugene Mukankusi nibyo atubwira. Ubushyamirane hagati ya RSF n'ingabo za Sudani bwadutse mu kwezi kwa kane mu mwaka 2023 kandi imwe mu mirwano ikaze yabereye mu majyaruguru ya Darfur. Ibi byabaye mu gihe ingabo nabo bafatanyije bahuje ingufu. Iyo ni imitwe yahoze irwanya ubutegetsi yishyize hamwe itangiza urugamba rwo kugumya gushinga ikirenge mu ntara yagutse ya Darfur. Biratangazwa ko ingabo zihuriweho hamwe n'ingabo za Sudani bavuga ko kuwa gatandatu bigaruriye ikigo cya Al-Zurg. RSF yakoresheje iki kigo amezi 20 y'intambara nk'ububiko bw'ibikoresho biva hakurya y'imipaka mu bihugu byegereye Sudani ari byo Chad na Libya. Ingabo za Sudani zivuga ko abasirikare benshi ba Rapid Support Forces bishwe, imodoka zashwanyagujwe kandi ko hafashwe ibikoresho ubwo ikigo cyafatwaga. Eugene Mukankuzi turacyari kumwe. Tubwire rero ibyo ya polisi yo muri Zambia yavuze ko yataye muri yombi abagabo babiri bakekwaho cyo yise gushaka kugirira nabi Perezida Hakainde Hichilema bakoresheje uburozi. Abapolisi bavuze ko kuwa gatanu umunyamozambique Justin Mabulise Kandud w'imyaka 42 y'amavuko n'umuyobozi w'umudugudu wo muri Zambia Leonard Fili w'imyaka 43 bafatiwe mu murwa mukuru wa Zambia Lusaka. Ibitangazamakuru bivuga ko abakekwa bashinjwa ibijyana no gukoresha uburozi bw'ubutererano. Polisi kavuga ko bateganyaga gukoresha ibintu bitandukanye harimo n'uruvu ruzima kugira ngo bagirire nabi Perezida Hakainde Hichilema. Bombi bivugwa ko bahawe ako kazi na murumuna w'umudepite wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi MP ushinjwa icyaha cy'ubujura, gushaka kwica no gutoroka gereza. Polisi ivuga ko bazitaba urukiko mu minsi ya vuba. Mu birori byo kwitegura Noheli byateguwe n'abagiraneza ahantu hatatu muri Nigeria, abantu baragwiriranye 67 bahasiga ubuzima muri iki cyumweru gishize. Nanone Eugene Mukankusi. Abenshi muri abo bari abana. Imiryango ihanganye n'ikibazo gikomeye cy'ubuzima buhenze mu gihugu. Kuwa gatatu abana batari munsi ya 35 baguye muri leta ya Oyo mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu. Kuwa gatandatu abantu 22 bapfiriye muri leta ya Anambra mu gihe abandi 10 bapfiriye mu murwa mukuru Abuja. Abantu barenga 1000 bari bateraniye ku kiliziya aho bari bagiye gufata imyenda n'ibiribwa. Abasesengura ibintu bavuga ko kugwirirana atari bishya muri Nigeria kandi ko akenshi biterwa no kutubahiriza ingamba z'umutekano rusange. Cyakora bavuga ko kwiheba kw'abantu bagerageza gushaka amaramuko bituma bitoroha kugenzura imbaga iba yateranye.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi muje no kuri wa3 akadomo radio yacu voa.com mukurikire aya makuru muduhe kandi ibitekerezo byanyu kuri Facebook, Instagram, YouTube na X kuri radio yacu voa. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Mu karere k'ibiyaga bigari duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mujyi wa Goma amashyirahamwe atabogamiye kuri leta yatangiye ubukangurambaga bwo gusaba ko ingabo z'umuryango w'abibumbye zava muri icyo gihugu nta kuzuyaza, ni nyuma y'uko izi ngabo zongerewe manda y'umwaka umwe. Jimmy Shukran Bakomera nibyo atubwira. Manda y'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Kongo MONUSCO yagombaga kurangira ku ya 30 ku kwezi kwa 12 uyu mwaka, yongereweho undi mwaka umwe. Ni icyemezo cyafashwe n'akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi ku wa 5 w'iki cyumweru gishize. Iki cyemezo gifashwe nyuma y'uko perezida wa Kongo Felix Tshisekedi mu kwezi kwa 6 gushize yari yatangaje ko ingabo z'uyu muryango zigomba kuva muri Kongo vuba na bwangu. Icyo gihe minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho Patrick Muyaya yumvikanishije yuko ingabo za MONUSCO zitashoboye kugarura no kubungabunga amahoro mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byari mu masezerano yasinywe mbere y'uko izo ngabo ziza muri Kongo. Iminsi 3 nyuma y'uko iki cyemezo gifashwe, kuri uyu wa mbere mu mujyi wa Goma imiryango itagengwa na leta yatangije ubukangurambaga bwo guhamagarira abaturage kwanga ko manda ya MONUSCO yakongerwa, cyane ko ari byinshi bavuga ko bitagenze neza mu myaka irenga 25 ishize izi ngabo zije muri Kongo. Ubu bukangurambaga kandi bugamije guhamagarira leta ya Kongo kwisubiraho igakuraho umukono yaba yarasinye kugira ngo manda y'izo ngabo yongerwe. Bamwe mu bagize amashyirahamwe yo mu ntara bavuga ko kugeza ubu bategereje ko ku itariki ya 31 ku kwezi kwa 12 uyu mwaka umusirikare wa nyuma wa MONUSCO azaba kuye ibirenge bye ku butaka bwa Kongo. Uyu ni bwana Moïse Hangi wo mwishyirahamwe Lutte pour le changement Lucha. Pour nous il est hors de question de proroger pour une fois. Nitwemeranya n'icyemezo cyo kongerwa kwa manda ya MONUSCO. Ntabwo bashoboye gukora ibyo twifuza twebwe nk'abaturage, cyane kugarura amahoro n'umutekano. MONUSCO ntituyishaka kuko tubona ari ba mukerarugendo. Abandi bagize mu mashyirahamwe bavuga ko batunguwe no kubona leta ya Kongo nayo yemera ko manda yongerwa kandi ubwayo ariyo yategetse ko zikivamo. Denis Cicero Maombi ni umuyobozi w'ishyirahamwe Société Civile Républicaine du Congo, ishyami ryo mu mujyi wa Goma. Cela vient d'augmenter encore beaucoup plus de problèmes au sein de la communauté parce que ibi birateza ibibazo byinshi mu baturage kuko ntabwo twari twizeye ko icyemezo nk'iki gishobora gufatwa. Icyo twari twiteze no uko ingabo za MONUSCO tutazongera kuzibonaho kuva mu kwezi kwa mbere gutaha. Twatunguwe no kubona zongererwa undi mwaka kuri manda yabo. Sinzi ko twebwe dushobora kubyihanganira, ubwo nyine urumva hari ikigomba gukorwa vuba na bwangu. Icyo twasaba no uko izi ngabo zikomeza ibikorwa byazo byo kuva mu gihugu buhoro buhoro. Ku ruhande rwa rubanda rugufi, nubwo ingabo za ONU muri Kongo zivuga ko zigomba gushyiramo imbaraga mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu, ibi ntabwo babyizera. Umutekano wa Kongo ntabwo guzazanwa n'abanyamahanga, umutekano wa Kongo guzazanwa n'abakongomani bonyine. Tubona ko MONUSCO nta kintu yadukoreye kuva yagera hano mu burasirazuba bwa Kongo. Make intambara ntizishira, ubwicanyi ntibushira. Ikintu twari turi gusaba guverinoma ya Kongo, MONUSCO yagenda definitivement kubera ntabyo itumariye. Izi mitwe zose ziza ngo zije gufasha FRDC igisoda cya Kongo zose zikagenda. Nubwo abo baturage bahagurutse, ubuyobozi bwa MONUSCO mu ntara y'Kivu ya ruguru bwo buvuga ko ntacyo bushobora gusubiza abasaba kwiza ingabo zava mu gihugu manda yazo itararangira. Niko bwana Omar Abu, umuyobozi w'ibiro bya MONUSCO, yabwiye Ijwi ry'Amerika. Il a demandé que la MONUSCO reste et qu'on va pas continuer avec. Guverinoma ya Kongo yasabye ko ingabo za MONUSCO zikomeza kuguma mu gihugu mu rwego rwo kuzifasha kurindira abasivili
umutekano no kurangiza imitwe yitwaje intwaro. Ntabwo rero turi ahangaha ku busa gusa, hari icyo guverinoma yabonye ko dushobora kuyifasha, niyo mpamvu turi ahangaha. Ibikorwa byo kuba ingabo za MONUSCO zigomba kuva muri iki gihugu ku itariki 30 ntabwo bishoboka. Dukeneye ubufasha bw'abaturage kandi turasaba abaturage kutarakarira ingabo za MONUSCO. Uyu muyobozi kandi yongeraho ko igihe cyose leta ya Kongo izasaba ko ingabo zayo ziva mu gihugu bazabikora uwo mwanya. Avuga ko kugeza ubu ikibarangaje imbere ari ukurindira umutekano abasivile bo mu ntara y'Kivu ya ruguru no gufasha ingabo za Kongo FARDC guhashya imitwe yitwaje intwaro yayogoje abasivile. Ubwo twateguraga inkuru ntabwo twabashije kubona inzego za leta ngo zidusobanurire neza uko iki cyemezo cyagezweho, mu gihe leta ubwayo ariyo yatangaje ko MONUSCO igomba kuva muri Kongo. Mu mwaka wa 2022 mu ntara y'Kivu ya ruguru habayeho imyigaragambyo ku rwego rwo hejuru yasabaga ko ingabo za ONU zava muri Kongo kuko zidashobora kubarindira umutekano nk'uko bikwiye. Imyigaragambyo yahitanye ubuzima bw'abasivile bagera ku 100 mu ntara hose. Nubwo bimeze bityo, mu ntara ya Kivu y'Epfo ntihakibarizwamo ingabo z'umuryango w'abibumbye. Izi zahavuye kuva mu kwezi kwa 6 uyu mwaka. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Tusikilize sauti ya Amerika, Ikirwa cya Mayotte cy'Ubufaransa kiri mu nyanja y'Ubuhinde kibasiwe na serwakira mu mpera z'icyumweru. Iyi serwakira yahawe izina Chido yazanye ubukana bwinshi, yangiza byinshi. Mugenzi wacu Tim Ishimwe amaze kuvugana na Bahati Joseline, umunyarwanda ukazi utuye mu mujyi wa Mamdou Kavani, abanza kumubwira uko byari byifashe igitangira. Yaje mu muyaga mwinshi cyane nyine bivanze n'imvura, byatangiye ubona ko byoroheje kuko cyane cyane twese turi mu nsa nkaho ikomeye. Nyuma y'iminota nka 30 nibwo yaje ikomeye cyane, tutangiye kubona amazu atwegereye kubera ko hano haba amabanga, amazu y'amabati. Tunatangiye kuguruka ku buryo wabonaga nk'ibati riturutse kilometero rigwa hafi yanyu, abantu batangira kuvuza induru, imiriro itangira kwikupa. Wamaze umwanya muremure rwose wari umeze nabi. Ibiragwa byaje bitunguranye cyangwa iteganyagihe ry'aho ngaho ryari ryabategurije ko hari ikintu kigiye kuba? Bari babiduteguje kubera ko umunsi wabanjirije uwo muyaga ukomeye cyane hari abesaje ya prefecture yaduteguzaga. Twese abaturage bamaze twara yabonaga ku matelefoni badawoni batubwira ko umuyaga uri hafi kuza twiteguye. Yaje nk'inshuro rwose hafi enye baduteguza ndetse ubwo batubwiye ati noneho mu masaha 3 ntagire usohoka, mugume mu nzu, ntagire umuntu uzenguruka. Bavuga ko n'umuntu uri bujye mu muhanda w'ibugone mu nzira bari bumuce amande. Bari babiduteguje kubera ko twari tumaze igihe tutamenyere n'abo twasanze batubwira ko hari igihe byashatse nabwo kuba ntibyeraba. Bamwe mu baturage twagiye twisuzugura nyine kurumva haraba amabati yagiye ahitana ahutwa n'uwo muyaga. Mbere y'uko iyi serwakira iza, ikirere cyari kimeze gute mbere yaho? Ikirere cyari gifite akayaga katari kenshi dusanzwe tubona ku mugoroba, ariko ubona ko hejuru hiretse imvura. Muri kubona iyo serwakira iri kuba, mwakoze iki? Mwari mwiteguye gute? Twagize ubwoba bwinshi kubera ko cyane ngiye n'ubwa mbere rero mbibona ubundi nabibonaga mu mafilme. Urumva twatangiye kwiyambaza iyo mw'ijuru nyine tuvuga ati Mana tubabarize ibyaha byacu. Mu bwa mbere nari mbonye uwo muyaga umeze gutyo, ukuraho amabati ukarimbura igiti n'imizi n'ibihagaze byavuyeho amababi. Uretse ibiti, ibindi bintu byangiritse ni biki? Ibikorwa remezo bimeze gute? Imihanda hari cyangiritse muri ibyo ngibyo? Byarangiritse cyane, amashuri atarangiritse amwe namwe ko noneho abantu bagiye amazu yabo yagiye yangirika nimwe bari nk'ibitaro bya Mamdou Seychelles byarangiritse, byarasakambutse, za Sendeya amatribunale byarasenyutse. Ibikorwa byinshi hano rwose remezo byarasenyutse ko jusqu'à maintenant nta service turi guhabwa kubera ko nta gukorera hahari. Hari abantu bakwegereye mu muryango cyangwa uzibagizweho ingaruka n'izerwakira? Barahari benshi cyane, barahari bari kwa muganga, kandi bagiye mu mashuri kubera ko amazu yaguye. Yewe magingo aya ngaya ntawe namenya wapfuye, ariko amakuru kwa kurumva ntituva mu nzu ko ntacyo tujya kumara kuko twavaga mu rugo tugiye mu magusa service, tugiye mu kazi ka buri munsi. Ariko kwa ko byose byahagaze turi mu rugo, cyane ko turi kwirinda no kugenda kuko urumva hari ubukene, hari iki umuntu yatinya kugenda uko abonye. Nayo mataxi twategaga yarahenze, esanse zarabuze,
urumva rero tuba turi mu rugo ntabwo tubasha kumenya umubare w'abantu bapfuye, ariko dukurikiranye amakuru twumva ko ari benshi bapfuye, cyane cyane ko hari aho bari no gusanga abantu bagiye bagwirwa n'amazu, ubu baracyari kubona bari gupfa. Inzego z'ubutabazi bimaze kuba zatabariye igihe? Yego baradutabaye cyane, nk'ubu ngubu bashinze amahema muri stade ya Kavani, harimo amahema za kajugujugu ziza ambulance ziza gufata abantu barembye, baradufasha. None kugeza ubu ngubu ubuyobozi bubabwira ko mugomba kuba mwiteguye gute? Niki ubuyobozi bwababwiye mugomba gukora ubu ngubu? Icyo cya mbere kimwe cyo tubashimira abaduhaye amazi barazabakishije n'umuriro, batubwira ko tugombye kwihangana bakagenda badufasha nyine serivisi zimwe na zimwe zikazafunga, kuko batubwira ko ari nyuma y'icyumweru. Hari aho batanga n'ibyo kurya muri ayo mashuri, abantu bari kurara mu mashuri. Ni gute iyi serwakira yatumye abantu basa nkaho biteguye ibindi bihe bishobora kuba byaza bimeze gutya mu gihe kizaza? Serwakira yadushubije ku murongo, bituma twese tuba abana b'Imana, kuko twabonye ko igihe icyo ari cyo cyose ikintu cyakubaho kandi ugapfa, byatumye urumva nk'ubu ngubu ibintu byose bya hano guhenga ni kuri banki. Urumva igihe cyarageze tubura n'amafaranga yo kuba twajya guhaha, kuko amashopu amwe yarafunguraga, ariko bigasaba kuba ufite amafaranga mu ntoki, amakarite ntaba ari gukora. Urumva rero byagiye bidushyira ku murongo ko ari dushyira kuri banki kandi tukayabika, kandi tugahora twiteguye igihe batubwiye ko hari ikintu kigiye kuba tukagitega amatwi, kuko urumva twari twabinegirije tumva ko ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Ntabwo twumvaga ko umuyaga waza ugakura abantu mu byabo, abandi bagapfa, serivisi zigahagarara igihe kingana gutya, ariko ubu ngubu twabonye ko byose bishoboka, byatwigishije kuba twagira icyo tuba dufite mu nzu. Ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'Ijwi ry'Amerika. Yego murakoze namwe. hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe hasigaye ukwezi kumwe mbere y'uko atanga ubutegetsi, Perezida Joe Biden yahaye imbabazi abantu 37 kuri 40 bafungiye muri gereza zo ku rwego rw'igihugu bakatiwe urwo gupfa. Ibihano byabo rero yabihinduyemo gufungwa burundu. Thomas Kamilindi. Abo Perezida Biden yahaye imbabazi bahanwe kubera ibyaha by'ubuhotozi, kwiba amabanki byavuyemo ubwicanyi n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Izi mbabazi za Perezida Biden zivuga ko badashobora kurekurwa ubuzima bwabo bwose uko byagenda kose. Batatu izi mbabazi zitareba bahaniwe ibyaha by'iterabwoba, ubwicanyi bushingiye ku rwango rufatiye ku ibara ry'uruhu cyangwa ku idini no kwica abantu ikivunge. Aba batatu ni bande? Uwa mbere yitwa Dzhokhar Tsarnaev w'imyaka 31 y'amavuko. Ku itariki ya 15 y'ukwa kane 2013 yateze igisasu mu isiganwa mu kwiruka n'amaguru ryitwa marathon y'i Boston muri leta ya Massachusetts mu burasirazuba bw'igihugu. Cyahitanye abantu batatu, gikomeretsa abandi 264. Uwa kabiri ni Dylan Roof w'imyaka 30 y'amavuko. Ku itariki ya 17 y'ukwa gatandatu 2013 yinjiranye imbunda mu rusengero rw'abirabura baba Methodist rwitwa Emmanuel mu mujyi wa Charleston muri leta ya Carolina y'Epfo mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Ararasa yica abantu 9, akomeretsa undi umwe, bose babirabura. Ubutabera buvuga ko afite amatwara ko abazungu bagomba kuba hejuru y'abandi bantu bose. Uwa gatatu ni Robert Bowers w'imyaka 52 y'amavuko. Ku itariki ya 27 y'ukwa 10 2018 yinjiranye imbunda mu ihekaru, nukuvuga urusengero rw'abayahudi mu mujyi wa Pittsburgh muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. Ararasa ahitana abantu 11 barimo n'abari bararokotse jenoside yakorewe abayahudi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, akomeretsa n'abandi 6. Nicyo gitero cy'ishyano ku bayahudi kurusha ibindi byose mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yo kukigaba, Robert Bowers yari yanditse ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bwuzuyemo urwango rw'abayahudi. Joe Biden yiyamamaje mu 2020 yamagana igihano cyo kwicwa. Akimara kugera ku butegetsi mu kwa mbere 2021 yahise ahagarika kunyonga abagihawe n'inkiko zo ku rwego rw'igihugu. Mu itangazo yashyize ahagaragara aragira ati ariko ntihagire uwibeshya,
namagana ababicanyi, nunamira abo bahitanye, nifatanya mu kababaro katavugitse imiryango y'abishwe barimo. Ariko nanone n'umutimanama wanjye n'ubunararibonye bwanjye nemera ko dukwiye gukuraho igihano cy'urupfu ku rwego rw'igihugu. Imbabazi z'umukuru w'igihugu nk'izi ntizishobora gukurwaho n'umusimbuye. Nanone ariko ntizishobora kugera ku bantu babarirwa muri iki gihe ku 2,200 bakatiwe urwo gupfa ku rwego rwa za leta. Nta bubasha abifiteho. Leta 23 kuri 50 zigize igihugu zakuyeho igihano cy'urupfu. Kuri 27 zikigifite mu mategeko yazo, 6 arizo Arizona, California, Ohio, Oregon, Pennsylvania na Tennessee zo zahagaritse kugishyira mu bikorwa mu gihe kitagenwe. Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Abakristo hirya no hino ku isi barizihiza umunsi mukuru wa Noheli ejo bundi ku wa gatatu. Abo mu Rwanda n'abayobozi babo biteze Noheli yihariye. Pastor Antoine Rutayisire wo mu itorero ry'Abanglikani ubu ari mu kiruhuko cy'izabukuru na Padiri Pierre Claver Nkusi wa diocese ya Kibungo barasobanura ko ubutumwa bwa Noheli bw'amahoro n'ubwumvikane bwakoreshwa mu kubaka igihugu cyunze ubumwe. Pastor Rutayisire aratangira avuga uko abakristo bakwizihiza Noheli mu buryo bushimangira ukwemera no kwiyubaka, aho guheranwa n'ibintu by'isi nk'ibigezweho muri iki gihe. Abantu barayitesheje umurongo, usanga igihe cya Noheli abapolisi bose za rukometere batangiye kuzitunganya, batangiye kubashyira hirya no hino kubera ko bazi ko Noheli ubu abacuruza inzoga baranguye nyinshi, abacuruza utubari n'amaresitora inyama zuzuye amafurigo, kuko usanga Noheli ubu mujyi wose uratatse, ibiti ahantu hose, mbese usanga Noheli yarahindutse business kuruta uko yahindutse spiritual festivity, mbese umunsi mukuru wo mu mwuka. Ibyo rero umukristo yakwitegura ate? Ntabwo nanze ko abantu banezerwa tukanataka n'amazu tukanataka n'umujyi, ariko ntabwo twagombye kugarukira aho ngaho. Ubundi birababaje kumva yuko dutaka umujyi twarangiza abapolisi bakarara mu muhanda baturinze ngo twe kugonga amapoto twasinze, twe guteza amaksida. Ubundi Noheli wagombye kuba umunsi wo kwishima, ariko ukaba n'umunsi wo kwifata tukamenya yuko icyazanye Yesu mu isi ni kugira ngo adukize ibyaha byacu, ntabwo ari kugira ngo tubyice ku munsi twibuka yuko yavutse. Ikindi ni igihe cyo kugira ngo abantu basubire inyuma batekereze, bumve yuko icyazanye Yesu mu isi ni kugira ngo Imana ibane natwe, twibuka yuko dufite Imana ibana natwe, Imana itureba bikaturinda kujya mu byaha, ariko n'Imana iturinda bikaturinda kujya mu byaha. Ubwo rero urumva ni umunsi twagombye kwizihiza, ariko dufite kwifata, ariko dufite no kunezerwa, byombi bikajyana. Nuko nguko uwo munsi twagombye kwifata. None Padiri Nkusi, wowe muri Kiliziya Gatolika mwizihiza Adventi, niki abakirisitu bigira muri iyi myiteguro y'ibanze kugira ngo bamenye ibisobanuro nyakuri bya Noheli nk'uko Pastor Rutayisire amaze kubivuga? Inyigisho rero Kiliziya itanga ni zishingiye ku ijambo ry'Imana mbere na mbere. Nawe ni nk'umwanditsi w'ivanjiri ndetse wabanjirije babandi bane bazwi, kubera ko yagize amahirwe yo kubwirwa amabanga menshi avuga Mesiya uzaza agatanga amahoro, ibyari nk'ibi agatanga ingero. Muzi ko abahanuzi bakunda kuvuga nk'abasizi bati inyamaswa zari zisanzwe zizirana, mu gihe cya Mesiya zizaba zirebana muzibane mu mahoro rwose, ndetse n'umwana muto aragire intare, aragire ibikoko bisanzwe bibuza abantu amahoro. Ni uburyo bwo kuvuga ko mu gihe cya Mesiya aricyo turimo tumaze mu myaka 2025. Ubwo rero Kiliziya yigisha ihereye kuri ibyo ko amagambo meza avugwa. Abantu bavugwa ari Izayi, ari Yohane Batista, nongere mugarukeho umuhanuzi wa nyuma werekanye neza koko ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu. Hanyuma abandi rero batanga urugero Bikira Mariya wakiriye koko ubutumwa bwa Arikangeli Gabriel nkuko na pastor yagiye kubyibutsa. Hanyuma no muri iyi minsi yegera
ibitangazo byabaye kuri Zakariya na Elizabeth, ibitangazo byabaye kuvuka kwa Samson wo mu isezerano rya kera. Mbese ijambo ry'Imana ubwaryo niryo rigenda ritanga inyigisho zerekana ko ibintu habaye impinduka kuko kuva Mesiyaje, ko rero kizira gusubira inyuma, kizira kwitwara nk'umuntu utaramenye iyo Mana yihishurira abantu. Ndashaka kukugarukaho Pastor Rutayisire, ufite ubunararibonye nk'igihugu cy'u Rwanda gikomeje kwiyubaka nyuma y'ibikomere bikomeye, abanyarwanda bashobora gukoresha gute ubutumwa bwa Noheli bw'amahoro n'ubwumvikane mu kubaka igihugu gihamye kandi cyunze ubumwe? Urakoze cyane kubaza icyo kibazo, kuko ngira ngo na kimwe mu bibazo turimo kugera muri iyi minsi. Iyo ugiye mu nkiko, iyo ugiye hirya no hino, ubona umubare w'ubwicanyi ugenda wiyongera. Yego, harimo ibiba bishingiye ku masambu, harimo ibiba bishingiye ku ngengabitekerezo yo gutsemba abantu no gutsemba abatutsi cyane cyane. Ariko iyo urebye neza usanga nabo babikora ari abantu bavuga yuko babatijwe, ugasanga umuntu yitwa Yohane, yitwa Petero, yitwa Paulo, ariko aracyafite ingengabitekerezo ya jenoside. Ugasanga n'umwana wishe se ngo bapfuye isambu, n'umugabo wishe umugore bapfuye udufaranga dukeya yari yamubikije. Ngira ngo ibyo ni ibintu mu gihe cya Noheli, nibyo nakubwiraga, aho waba uherereye hose, buri kibazo cyose ubona ku isi igisubizo cyacyo kiri muri iriya zina rya Yesu. Kuko marayika Gaburiyeli yaje abwira Mariya, ndetse ni nako yabwiye na Yosefu, arabwira ngo uyu mwana muzabyara muzamwite Yesu cyangwa Yesu, kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Rero ni igihe cy'abantu kugira ngo biyinire, birebe mu mutima, hanyuma wari uri mu byaha by'inzangano, ibyaha by'amatiku, ibyaha by'ubugugu, byo kwikunda, byo kwikubira, iby'ubusinzi, iby'urugomo, iby'ubusambanyi n'ibindi ngibyo byose. Bibuke yuko icyatumye Kristo avuka ari ukugira ngo tuvane muri ibyo byose. Kandi ikindi cya kabiri, wibuke ko abamarayika batangiye kuririmba, nigeze kubivuga, baravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu yishimira. Ngira ngo iki ni igihe twagombye kwibutsa abantu yuko ubutumwa bwa Christmas, ubutumwa bwa Noheli, ni ubutumwa bwo kubwira abantu ngo nimureke duhe Imana icyubahiro cyayo, ariko duha abantu amahoro, duharanire amahoro, tuyarwanire, tuyashimikire, tuyagereho, kandi turangiza tuyasigasire. Ibwo rero ni ubutumwa ngira ngo abanyarwanda bose bakeneye kumva, ko turi igihugu cyahuye n'ibibazo, turi igihugu cyahuye n'intambara, turi igihugu cyahuye na jenoside, turi igihugu gikeneye kumva ubutumwa bwo kwihana ibyaha, ariko no ku rundi ruhande dukeneye kumva ubutumwa buduhamagarira kubana amahoro no gukundana. Pastor Antoine Rutayisire wo mu itorero ry'Abangilikani, uri mu kiruhuko cy'izabukuru na Padiri Pierre Claver Nkusi. Ikiganiro kirambuye muzacyumva ku munsi wa Noheli isaa 7 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.